أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وكشف الله تعالى به الغمة، وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم واتبع بسنتهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. لبتمها مسلم أخنا أخذنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيرت القرآن أسوا دنيوي أدي أخروي فلا ورتكم ورمن لبيكن نجيا إبرتكا بهيغتم واحدتكم ميغندر يغتم ميريغ موضوعكي دنياغ دهيوتكن هندمي هنگ صفتا دنيا دهيوت فاوا ميهاغ صفتا نوت دنياغ مي حياتا مد حساب بربودا آخرین ہندان نتالا دنیاگے ادونتن اسکو دنیا ہودا مسیح قرابی ہنگ کباگا امی ہنگ فراتم فاروان صفتا اللہ سبحانہ وتعالی کیرت قرآن کا بیان کو دباہی ونی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. مي بقرة سورة غنودي حضرون آي إنجودا غنوان يهودي بناغتم وجيام يهودينا نصوراي يكني سورغي بناني. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم. كميهم بني يهودي كمغا وجمي هكونون ودا نصارى كمغا وجمي هكونون سورو يكنون. الله تعالى من قوني تلك أمانيهم بي كميهم هو فنتك دميات الله سبحانه وتعالى من قوني: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس. هذا فان بدار واره ميستكم كترين حميكني سورك ونال ميهن نكيمتا الله حضرتك الله تعالى آخرين خاص قربا فوني تيابا ميهنتكا إكني كمغا وانا تيابا ميهنتكا إكني كمغا وانا يهودين එමි හොන්න කලගපාන විදාලවාශය මීස්තහුන්ග තෙරෙන් අල්ලාහ් තාලා සුවරුග ખાસ කරවා ෆවනි නුවත ආඛිරතුග ගෝති ખાસ කරවා ෆවනි හැම එකනි තියබෑ මි හොන්න කම්ගා වානම ෆතමන්නවුල් මවුත
ഫതമന്നൗൽ മൗത ഫഹതിയബാമിഹും മറൂമൻ ഉമ്മീദു കൊബ്ബലാഷ് ഇൻ കുന്തും സ്വാദിഖീൻ തിയബാമിഹും പുനാ ബഹുഗ തിയബാമിഹും നീ തെദൂരിൻ കംഗാവാനം ആഖിറതുക നിയമൈത്ത വറബ്ബിസ് മതിവരി এই দাইমি নিয়ামতকে দুনিয়াga hayata dahiyati fawa mihum beenun wan dunya wakigen daka adi emme hayran wan jehe kamaki akhirin hoda ka samihum masakkatin qur'an mihum beenun wan mi hawas gina doh dunyaga tibengai efada mihum ge sifai mi hayatuga mihunna mi libe ufataka lazzat mi hayatuga mihunna duniwi mi hayatuga mihunna mi libigenda waguti arama ufa abaduga abadal libi nuwata abaduga abadal libe halu duniyaga tiben mihum beenun wan mi dunya du kofada ka ennawas haqiqataki kitamme mativeri ni'mattaka mi hakam mi dunyaga libi horikam ga wias kitamme riti tanegga mi haka dirigulan libi fawi kam ga wias kitamme dulahe orangalu sihat mi haka libi horikam ga wias emi hegge waragen enaya himaidde etang etabbaya kutibi kam ga wias dunyaga mi hayata komme mi hakos wakiwanjehen mi waguti hayate alunataka oti daimi hayangi akhiri hima komme mi hakam sallallahu taala ajalek kandalo wa hani e ajalu hama bima komme mi hakos mi dunia wakiwegen dane akhiri edigam masai qurabihum emi hun tibeni madamawas marwadane kandane kam tayyar wegen akhirin edige masai qurabi mi hunna igene mi duniyega mi hori ha kamaki wabuti kandattak mi duniya tima gendali be leccenne kan kofawa heyo amalem menuwi kitamme foni ummid dakeggatima hori kam gawi sama kulliya ko bas lo marale jehidane kan danegen akhirin ede mi masai qurane ko duniyega dahiwedi kan ebayge hittahu garagam fawa mi hum emihum abadu seden dunia katibeng ehem Rasulullah sallallahu taala menggawani Yahudin nakale gafanu vidalwa he Yahudin ebrani swarga wannani emihunna nasorai ngekanya ema emihun nakale gafanu vidalwa she bullinkan lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nas tibamin tidawa qura fadain swargega niyomaitahaki hamayekani tiyabamna ekani khas fawa niyomaitahkam gawanama adi akhiratuga goti vesai hamayekani tiyabamnataka Allah hadratuga wa thanikam gawanama de mi hayatuga tiyabam timuga beenmunitun hoyem bima tiyabamnataka marangalan hoyem bima awha akhiratadda ayegfan vidalwa tiyabam tikra danwaga tiyabamnaki tedurin kam gawanama fatamannawul mauta fahemaru mange deshe emihunga swargawantorinne emihunga emihunga bayak swarga kan wallana emihunga goru guarantee ebung ehbima hadege fan emihunga vidalwa hadenge ehbima yaba emihunga tikkorong mi hayatu ga tiben tiwarga bodu guarantee yaba emihunga oikamga wana madenge ehbima awahat yaba emihunga marumang edem wiennu hiyya yaba emihunga akhirat Allah hadrat diumattaka in kuntum sadiqin tibuna bahuga tibamna ki tedurin kam gawana dengan Allah subhanahu wa taala menggawani walan yatamannahu abadan dua hako semihum marumakan neden ei emihunda rangali mi hayai emihum benwani mi hayai marumakan emihun neden Allah taala enggawani kibeto emihum maruman nedeni kibegento bima qaddamatu aydihim emihunga aittahum iskofa fatahu gasab emihunna gebenge emihunna wara nuba kantatam mi hayatuga purwijjikan etang etabbayak mara etang etabbayak nikameti kulla etang anghenu taken hobai ko kuda kudinta haluga jassa mihunga mudaferi
ahudu wala mihun basbawarun nubakan tatang mihun nakurawijj bima emihun nang bayin emihun marwijjatan salamatan nikkan emihun nak emihun ebunafadin emihun nak swarga kan wate beneka emihun ebunafad dunia ge ebunafadin ge swarga wannar bainnu kan emihun naki emihun kongolon nubakan tattaw sam emihun dango itnaki jahannam kan narakaka bima walan yatamannawhu abadan bima qaddamat aydihim bima emihun ibna bahuga tedurin kam gawana makuri ayatu engevi swarogayang ehabor shawgori kam emihun hori kam banyam adi akhiratul goti emihun attaka ekani khas koreywa tanekam gawana adi emihun marunga fohuga azabe besamhan ekkam gawana den ehem bima awah soroge hodumattaka den marwan edem vinu heyya kikkora mi hayat weden me hidu kolaka besamihun tiben edek pan vidalwa thedurin kam gawana ebayge emihun ebuna bahuga emihun ki thedurin num kan emihun ki dogorin kan emihun hedani doguka walan yatamannawhu abadan bima qaddamat aydihim emihun dua hakos emihun marumakan nedena bima qaddamat aydihim emihun nakurifawa nubakan tattahu sabu nuba amal tahu sabu emihun marumakan nedena emihun edeni mi hayatu gade mitibe Allah angwani wallahu alimun bizzalimin adi Allah taala muladdeni odigannawe aniyawerinnaki kumbayek mi duniyaga ule aniyawerinnaki jabbarori wiyanuda gos mihunnaki kumbayekkan magufridifawa mihunai kumbayekkan swargawannani kumbayekkan narakewannani kumbayekkan ma Allah subhanahu wa taala muladdeni odiganna ebbes mihagan haggen nune timanna ekanye swargawannani nona timanna menge jamaatu gami ekanye swargawannani ebbes mihagan hagga Allah den odiganna swargawannani mihunna narakewannani mihun swargawantawರಿಗೆ sifata Allah subhanahu wa ta'ala bayan kodebba fewani emvima yahudi ki mi falwa sifayaki dobet muslim akhna ukna yahudi ki mi falwa sifayaki duniye ga hayata dahiveti wa mihu duniye ga hayata dahiveti wa mihu ga sifaymi marwan nedum abadu ga abada duniye ga mi hayatu ga tibem benum adikiyetta purwe nubaya kantatto humacca derawum men hitam kurmo besne tawbaum besne abadu ga badam mita tibewene kama balayang bihumule ibima arumin Allah subhanahu wa ta'ala warak kuda bagutu kole dunia kolen debba fani arumettaka ma budabes akhirat rangalu kamang Allah subhanahu wa ta'ala gawa fani wadal akhiratu khairul lakam yal ula adi mi dunia pure kaliya fanan akhirai ma hew kambude mi dunia pure ma hew kambude akhirai kom mi hakabasse orangalu tanakawani masaki kurima akhirai edigen pardu fasnamadar rakkaterive dinuge heniyen alukandata rakkaterive hew amal kurumatiga mi hade mi hore immeha nuba kantakum mi haduru helive Allah ga hadratakum medu tawbawe astaghfaruka akhirin edike masayikura alaka akhirin ma heyo kambol dunia pura ma heyo kambol ipadamiha marwa duha ki ena anna iden gei heyo amal ko mule mi dunia ga soliu heyo amal ko mule mi hum marwa dusi mi hon anna ufawiri iden gei Bilal radhiyallahu anhu maruga adas kam huluga ekade gfanu ami kamalu vidaloni kaymana dengi hisasi Bilal gfanu de waranga waham bidinya waqi wada gfanu kamanan hisasi ami kamalu vidaloni hada huri hitama egge bodu kamaye Bilal waqi vedati Bilal gfanu waqi vedati huri hitama egge bodu kamaye mi adofulu Bilal gfanu iwadatu kigeto vidalwi muri ufalegge bodu kamaye hori ufalegge bodu kamaye
ಮಾದಮ ಇರಾದ ಕೊರಬಿಯ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಗಫಾನ ಕರೆ ಗಫಾನು ಅಸ್ಹಾಬುನ್ನ ಬದ್ದಲ್ವಾನ್ ಇರಾದ ಕೊರಬಿಯ ಮುರಿ ಫಲಿಗೆ ಬೊಡು ಕಮಾಯ ಸುಬ್ಹಾನಲ್ಲಾಹ್ ಮೀ ಆಖರಿ ಎದಿಗೆ ಮಸೈ ಕುರಾಮಿ ಎಮಿ ಹುನ್ನ ಮಿ ದುನಿಯಾ ವಕಿವೆದಾನ ಕಮ್ಗೆ ಇಶಾರತ್ ನನ್ನಾನ ಆಖರಿ ಎಮಿ ಹುನ್ನ ಬದ್ದಲ್ ಕೊಫಿಕಂ ಎಮಿ ಹುಂಗ ಆಖರಿ ಎಮಿ ಹುನ್ನ ರಾಹಮ ಕೊಫಿಕಂ ಮಿ ದುನಿಯಾ ವಕಿವೆದಿ ಮುಗ ವಗುತ್ವಾಸ್ ಜಹಿಜ್ಜ ಕಮ್ಗೆ ಇಶಾರತ್ ಹೇವಲ ಫಾರಂಗಳು ಮಿ ಹುನ್ನ ನನ್ನಾನ ಹಿಂದುಗ ಎಮಿ ಹುಂಗ ಕಮ ತಯ್ಯಾರವಾನ್ ಐಫಾಗ ನಿಯಫತಿ ಕಂಡ ಬೋಕೊರ wasiya ko daranya ngotiya daranya ada ko emi ko tajjarwa emi tibe Allah baddal ko mufalu mawulu kambodu unta hitamata emi ko ko hunnan maru wadar emi ko mun mati sufawari kam fennan ema ekam ga alamate nge faalo bilal ko fana kibe ami kam lunge idalwi hori hitama ge bodu ka bilal wa kibe dati do bi wa shirikalum bilal ahramunna wa kibe dati hori hitama ge bodu kamae හිනිවරුණ කරබ බිලාද ගෆාන විදාලෝනි කමනාය හොරි උෆලිග්ගේ බොඩු කමාය මාදමා මුහම්මද් ගෆාන එකලේ ගෆානුග අස්හාබුන බද්දල්වාන එයි එමෙ බේනු වකමකි එමෙ ලෝබිවාමි හොන්න බද්දලෝ එම්විමා යහූදීන්ගේ කිවයි මිෆාලවි සිෆයි දුනියගේ මි හයාතු අවදද්ද මිතෝ විවාහකතම් යන්නේ අල්ලාහ් තාලා මෙන්ගේ වනි وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَدِي حَمَكَرُونَ كَلِيغَفَانَ إِمِيهُمْ فِنَّانِ كَلِيغَفَانَ إِمِيهُمْ دَكِ وَඩَا ගන්නවන කොම්බෙත්තෝ යහූදීන් මෙකියා මීහුම් කලියගෆාන إِمِيهُمْ دَكِ වඩා ගන්නවා නුව أَحْرَصُ النَّاسِ මීස්තහුතරෙන් එම්මෙ දහිවෙතිකම් බොඩු බයික්කම්ගා على حياة مي حياة دنيا مي حياة إم دحيوتي كم بودو مي حياة وك كنتن إم بودا بينوا بيك يهودين كذا كفان ذيك بودا كنا هنتو بلوا كيها بودا حاجين كتمني إمي هونغ غريغا مي هون عادة إهمي هونغ مداوس مي هون نهود دنيا مي هون إهني ميس مي هونغ مداوس مي هون نهود مي هونغ سماجي فاينا نمي مي هون كم مناين وانا يا أميل لدم بودو مي هونغ مي فلسطين بيمس فيريغن بيت بس رحمة وغا تريكم إمي ما ولتجدنهم أحرص الناس على حياة هم كرون كليغفان يهودي كنان كليغفان يهودي دكودا كنوانو أحرص الناس على حياة مي حياة إم دنيا مي حياة إم دحيبتكم بودو بايك كوتوكا مي حياة بودو دحيبتكم بودو بايك كوتوكا كليغفان دكودا كنو ومن الذين أشركوا شريك قرامي هن وربس ما الله شريك قرامي هن وربس يهودين दुनिया के मिहाय बड़ा बेनवानी एक को तक बस मितना उन वाकी वेदा के में बेनवानी वामिन الذين अशरकू यवद्दु अहदुहुम एमी हो तेरे खोम में मीह को उम्मीद कोल्लाने यवद्दु अहदुहुम एमी हो तेरे खोम में मीह को उम्मीद कुराने लव युअम्मर अल्फ सना इंहास हर दुनिया का हो इंहास हर दुनिया के हुरमा कहीं खुम में भी है उम्मीद करता है लव युअम्मर अल्फ सना वमा हुआ बिमुज़हज़िही मिनल अज़ाबि अन युअम्मर एम्बी मा वरद्दिगु उम्र का नबी हमें इंतज़ार करने मी इतनी वरह बोलो मी दुनिया के भी हम बेन उम्मे धीरे उड़े इंहास हर इंहास हर अभी हमको ममिया कुछ दिलवन बेनुवान ए उम्मीद अभी हमको नाने अल्लाह सुब्हानहु व तआला यंगने मी अंगाय दरी दुनिया के मी हयात के मच्चंग मी हमको इदाहियति कम को बोलो फिर तुम कुरान के कितंग आयत अल्लाह सुब्हानहु व तआला बयान को दमी वगुती तनिकम मी कोम मी है का अजलिक कंडेरो बिकन ए अजल हमवीमा मितनुन दान kan jeheni ebbes miyakan negena kan emi hek hayatu ga baki oti kita duas kame Allah subhanahu wa taala ga hadratu ga emi hegge ajal liubigam wani homme duwa he furmayati emi heko e khairi wani akhirata dunia durang nedani
दुनिया दुरा एनाई जिहिल आखिरता ये खैरी वेरनी हम हयातुं हम खोम्मे दुहे फरार आखिरता खैरी नगे जिहिल दुनिया दुरम मी हायदनी एनागे आखिरी एना यरा हम कुरनी एबी मा अलगुनु men komme mi habas mi duniyega mi ulen jeheni madamavis marwedane kandane madamai tima mi duniya wakwidan jehidan duwas kandane එහෙම රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම අබදුවස් එකදේ ගානක උම්මතුක මී හොන්න බාර අලවකම කි තවබා එකදේ ගාන සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම හයිදිහ ෆහර දුආලක හයිදිහ ෆහර හෙන් රිවායතුන් සතේක ෆහර තවබාය වඩා ගන්නවා ඒ කී ආඛරුකදී වඩා ගන්නවා මි දුනියා කී වගුති මන්සිලකන් ඉගේ වඩා ගන්නවා abadu stayari halate ke kede faan kunnawani ummatu ga mi honnam bes kede faan hama e nasaya hiddewa e gotan nasaya hiddewa abadu stayyar wegen tiuma kirit qur'an getan ayat tehga sallallahu subhanahu wa taala argumenna bayan koddewa honi duniye ge mi hayataki insana waguti ufalil libadani hayate ke gotu وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور دنيا جمي حياة النوية إنسان يبغتي وفل اللباد يتنكم غامن المتاع كمان يكي إنسان يبغتي قطن لبه وفاتنجي المتاع ما دنيا كم كم يعني متاع كنام نندي أي وغتي وفل waguti ni'amate waguti kamengi miha wakibedana hiyani filada fadai wakibedana kandata hurihani umatta wakidani umatta zuwan kan gelli gendana umur huswana timaga atuga tanawas kamebwana abudun hunnan yami haqiqat tammi yami wakir tumburwanuga mi ayatu Allah subhanahu wa ta'ala mi insan mi handuma koddebani mi duniyega eba ulekan duniyega abada demitiuma benuwa bayak marwan nede bayak eba uleka ein komme mi haba benuwa ka engha sahar duniyega hunna ennawas Allah subhanahu wa ta'ala edi wodi gannawni mi duniyega hayatuga komme mi haba duas kola kola mafwe ilahu hadratak gendawa दुनिया का दिगु उम्र का मी होने ज़मान तब सिंगज्जे मिसाल का नूह अलैहिस्सलाम वारा दिगु उम्र फलक का दुनिया को एक देख फान रसूल कम गवाल भी फन नवस्ते के फंसा सहर रसूल कम गवाल भी दुनिया का हम नबी एंहास आहर नूह अलैहिस्सलाम एम्मे दिगु उम्र लिबड़ा के नूह के पा एंहास आहर एक देख फान दिन दुनिया सिफा को देवार मी दुनिया सिफा को देवार किया खामे फिन वड़ा के उन्होंने एंहा सहर मिया को दुनिया के उड़े किया हादिसा तक दुनिया फिनिफा होना इमानु होए मी दुनिया सिफा को देवार विदाउन दुनिया तिमन कहे फान सिफा को इफा वाली दे दो लाफा हर कोटा कोटा गिफ्ट कंडे के को दुनिया में दिरिवुंग मिसाल वा कहले जिफ्टी कंडुगे एद्दुरुं वादे अनेद्दुरुं नुकुमे दियुं फता कम दादी कुड़ा हिंदू कुड़के एमीमा अल्लाह सुब्हानहु व तआला मी इरशाद देवानी मी अलतकुन मी वाउजा नसेह देवानी दुनिया के मी हयात गमच्चम मीहा मा बड़दाहिवति नोमा emi haka liben huri ecce duniya libigen dana mi haka tima liben ne ecce kitamme warakan e hodan unas no libena tima haka ehem mi haka liben on ecce tima haka tima liben on ecce ehem mi haka no liben ehem wi ma ebbay pan ebbay gamaccan hasada beri no ebbay pan ebbay gamacca boda no duniya ka Allah dewani umaitaka syukuru kollagen duniya ka Allah subhanahu wa taala इंगे भी कोतर रंगल मुड़वे तो बजाऊंगी यवद्दु अहदुहुम लव युअम्मर अल्फ सनतिन एमी होंगे तेरे खोम्मे मी है कुम्मी दुकुराने दुनिया का इंहास हर हुरमा
madiku umrangai wama huwa bimuzahzi minal adabi an yu'ammar wama huwa bimuzahzihi minal adabi an yu'ammar dunia ga digu umur mi han libengolunas libunas Allah engwani misala kan emmi haga engha sahar libuniyo dunia ga ule engha sahar emmi haga libunas wama huwa bimuzahzihi minal adabi an yu'ammar azabu ebi salama yunete azabu salama badla wakiha budwa hake mennani engha sahar dunia ga ule dan libunas स्वर्ग होदा कभी हम मशक्कत इन कुरान है स्वर्ग होदा कभी हम मशक्कत इन कुरान इंहा सहर दुनिया को दिवस इंहा सहर दुनिया को फाव समी हम दामती कौन तने नर अजाब सलाम एक वाकन में नबी हम हिमा इंहा सहर उन्हें दुनिया के थिबेंगे बेन उन्हें कौन कम कट्टा का दुनिया के मी हयात को मच्चा में दाही में ठीक कम कैसा बीम फसाद कुरान बेन उन्हें फितना उफद्दम mi bimuga le ohorwa insaniyata khilaf amal tam mitahingal mi humperan edigu muddata duniya gati mem beno ema engha sahar duniya golan mi honna furusat libijje kamga wani nama hiwas wama huwa bimuzahzihi min al-adab an yu'ammar azabun min juwana baykam da mi hunwana ei he amal ibn qur'an mi hunna itanu gon mubaya kan tattakur mati ga mi එහෙම වීම මේ ඉල්වරින් විදාලවනි මීහෙග්ග මීහකි හේව මීහෙක්කන් නුබෑ මීහෙක්කන් කණ්ඩලිකන් දානි දුනියගේ එන ඔල උමර බලා ෆෙන්න දුනියගේ ඔල උමර කබ්බලා ෆෙන්න වර හගු උමර ගාස් මීහක මරව හිඟා දාන බෑ වර හේව අමල් කොෆා අරුන්න ෆෙනිෆා එබවේ ඉමාමරි බේබේ කනුස් Imam Syafi'i misalnya orang hagu merokok tawa betul bah orang luarina eki bebe kajung ummata insani dah khidmah kuddabati bi alwari holafa bebe kajung ngabati bebi orang hagu merokok marwati yairu harwati yairu orang heo orang kalau kantatta muli insani dah kuddabah ya khilafa waradigu umur nuwadiha harun wadiya fasar sateka orang dah katiya bi musibati bi Imi hanga faratum mi hanga heo khamenne na kodde subhanallah emvima miha mi duniyega dibu umra gawla fa dia kam gaves heo amale enaga nekkam gane kuru umra dibu umra no ngai e umra ga barakat inde ehm rasulullah sallallahu alaihi wasallam ga hadis suga sawani khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu Tiaba mihum kur emme heo mihaki tiaba mihum kur emme heo mihaki khairukum man tala umruh wa hasuna amal em ranglo mihaki umur digwafa emi heg amal tar ranglo jamiha emi heg heo amal horaj jamiha khairukum man tala umruh wa hasuna amal tiaba mihum kur emme heo mihaki enaga umur digwafa enaga amal ta riweti wajjamiha Dengki Qur'anu ke Baqarah suratu ke nudia hawana ay waram muhim wah kemiyannani Qul man kana aduwwan li Jibril Haleg fanu idal washe Jibril ke fana adawa itiru jami'a Man kana aduwwan li Jibril Jibril ke fana adawa itiru jami'a Mima Jibril ke fana adawa itiri jamiha ke murad ki kubata Yahudi kirit Rasula sallallahu alaihi wasallam ari hugam idan nawani komme nabi be khadige gata sallallahu subhanahu wa taala hunubwe malaikatak khadige fana ari hafunoni kombe kaditto Tiwan nabi beno again khalige fan ari habodai ne kombe kadikka den Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis uprabani timan khalige fan ari habbe soda Jibril ke fan और या रसूल का रिहा बड़ा जिब्रील को फान वडाय करने वाले यहूदी वाले जिब्रील को फान आम को फायबा वडाय करने वाले हंगुराम तक करे
hangurama takare ekari fan favoda jibril fan favoda gannawane hangurama takare ei tiwannamenga bodo adubbe tiwannamenga bodo adubbe hangurama hinganya favoda gannawane aramanna hangurama ko aramanga adawatti ke jibril ko fan ke aramanga adubbe subhanallah kalege fan vidaalo inama kiha rangalo hijje timang kalege fan ari haboda mi kaide ko fan timang kalege fan ari ha wahiya ga boda mi kaide ko fan vidaalo mi kiha rangalo sehe vidaalo inama mi kaide ko fan kiyei ware ga kandattaka risuga mihuriha kamaka hawaju wada hunwa be fulai mi kaide ko fan ki rahmatay ne kade fan wada ganno jibril ko fana ki hangramata ka fawada ganno be kade ka harmu ga adubbe ke denge migota yahudi rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatab ko pas punumun allah subhanahu wa taala miyai pawala pahimani gul man kana adubban li jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika hadege fanu idalo washe mankana aduwwal li jibrila jibril ko fana adawa tiru jamiha fahena yaki aduwwul lillah allah ga adawa tirike allah bas adawa tiru inay jibril ko fana de kol wiru jamiha jibril ko fana de kol yasmiha jibril ko fana ay adawa tirikam woni jamiha be sakkene ta allah ga aduwwa kabiyena Allah ga aduwwa kabiyi jibril ko fanu ga magam hada mati Allah subhanahu wa taala ga hadratu ga eki bent Allah taala min goni fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idnillah ehni hama karon Allah ga isna fulay wahiya gan kale fanu ga hippula wahi ibyo mattaka wahiya gan faba wada gan jibril ko fane ekale ga fana ki ei amanat teke jibril amin amana itri bekani ke jibril ko faana ki emwi ma jibril ko faana ki rasulullah sallallahu alaihi wasallam ga hippula wahi ga ayta for koddo mattaka allah subhanahu wa taala ga hadratu allah fonobawa amana itri bekani ke meduriya ngai allah hadratu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini rasulun ga ariha fonobawa ehem wi ma ekadege fana ada waitiri wajmiha jibril ko fana ada waitiri wajmiha ena allah ya ada waitiri mai allah ya ada waitiri wani fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idhnillah musaddiqan lima bayna yadayhi mige kurim bawale ono foitta tedukura haado tedukuran wi ayta ka ngai tawrata injila e foi ba mansukh no ngiro e foitta ga hoyro e foitta ka badal no gena so ngiro e foitta hagi allah ga hadratan bawale foitta hekama e foitta tedukura haado allah ga hadratan wahi be gandani wa hudan wa bushra lil mu'minin wahudan wa bushra lil mu'minin Allah ga wahi ga wani hidayat furihama hidayat Allah ga wahi basulta ga wani furihama hidayat adi ufawari khabar tabani khasukum mu'minunna suwaru ga horikam ga ufawari khabarata Allah subhanahu wa ta'ala man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikaila fa innallaha aduwwun lil kafirin man kana aduwwan lillahi allahan adawaittiri kamga wajjamiha pratame ai jibril ko fana mal adawaittiri wajjamiha ehma inor vidaron e ayatu galiga eba engeye allah ruhi wadi gannawa alon allah ruhi wadi gannawa salih walafa alon tangwawari hewalafa salih alonna miha adawa itu rejje kamga wanam
emihaka furassarakun emihaka malamaikun emihaka fadhihikuram masaiku emihaka haguga dakkan nuwa kala waha dakka emihakan aniyawaliwa kandatta kura kamga wanama ei Allah subhanahu wa ta'ala lobi odigannawa alik kamga wanama Allah ga hadratuga aris kambodu mihak kamga wanama tangwawari hulafa rangalu mihunga terega himinikam wa mihak kamga wanama emihak Allah difa'u rabbana emihaka dekolang etedwa miha ena ei Allah ga dawatri ena yang dawatri Allah aya Allah ruhi odigannawa alaka adawatiriwa komme mihak Allah aya dawatiriwani ehmiwa emihege kimain badal hippawani Allah Allah subhanahu wa ta'ala emihege badal hippawani emihaka medu kankan nimam bigen Allah den odigannawa Allah den odiganna emihaka medu kankan nimam bigen hakikatuga Allah subhanahu wa ta'ala ruhi odigannawa alunna adawatiriwa mihun hangurame ilanu kurani Allah ade kola hangurame ilanu kurani mihunna e hangurame ge mihunna ka kamyabni Allah ge walafa alunna Allah nasudebani kamyab debani miyatuga miyangoni mankana aduwwan lillahi emi haki Allah ang adawatiri kamga wajmiha wa malaikatihi adi Allah ga malaikatun nabas adawatiri kamga wajmiha wa rasulihi adi ilah ga rasul nabas adawatiri kamga wajmiha wa jibril wa mikala adi jibril ga fanarha mikail ga fanabas adawatiri kamga wajmiha fa inna Allah aduwwul lil kafirin fa yahmakum Allah subhanahu wa ta'ala kafiru jamistakum halahu rabbana kafiru jamis Allah halahu rabbana emihun adawattin Allah wa adawattin wani ima emihun nakannati Allah subhanahu wa ta'ala hadratan iblis nasr ima Allah ga hewlafa sawali walon waliwerin tangwawari hewlafa emihunna adawattin emihun ruli arwa kantatta koggenne mi duniya gannete fadain kanta qura mi hunna kamyab libe kannete ekkota bes ei Allah ge alak Allah deke lobi Allah subhanahu wa ta'ala deke lobi Allah subhanahu wa ta'ala ingota duniya golen farai kamga wanama emi hagudeke Allah lobi gannawan emi hagudeke Allah subhanahu wa ta'ala lobi gannawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka hadis wasuga aswani Allah baddal Quran lobi quramiha Allah baddal Quran lobi quramiha Allah lobi udikan emiha ka baddal Quran Allah lobi udikan emiha ka baddal Quran Allah subhanahu wa ta'ala baddal Quran lobi quramiha heyo amal kurmati emiha hunnani dunia ka hayata med dahimitnwanena faman kana yarju liqa'a rabbih fahimi hegi raskadang ya baddal kurang gede miha faman kana yarju liqa'a rabbih ena raskadang ya baddal kurang gede miha marwane kandane Allah baddal kurang jehed was ebo ikandane mi hayatun timalo maralen jehed was kan was ebo ikandane gen Allah baddal kurang ikhlas teri kama ke bahi Allah subhanahu wa ta'ala ke ni'mat ke swarga edigen Allah ke hadratun rangalum niumen edigen emiha ku marwa ku marumati amam mang edigen dunia ke ilah dua ko ekamang edigen masai kuramiha Allah ta'ala engani faman kana yarju liqa rabbi emiha ke saya badal kurang edemiha falyamal amalan salihah fa salih amal qur'an صالح هي عمل القرآن ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أدي إنا ورسالة yang ibsej syarikun Quran ibsej syarikun Quran ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ema emi hegge hiduga ikhlas teri kangkam ga khurij kam ga walam Allah hadratum emi hakam madadai taufiq dibigandan ikhlas teri alakan Allah dunia ka deragote mi warnu qurban
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge hadis basurta hoga warabburang irusad devwa kamagi komme kame kuri kamga vias ye kame kurashe kureng onna immerangalakan ikhlas teri kamayaki dekkun teri kamundu heli hore Allah subhanahu wa taala ga hadratun sawabang ede halu kureng onna immerangalakan ekan kurami hunde Allah lobi udikanwe yababi hangkura mihaku masakkate Qur'anama amalik Qur'anama ekan kurwen onna imme rangalakan ikhlas teri kama ekame Qur'anama Allah henade ke lobi odikannawe heyo amalik gotuga ekan liubawa heyo darumaya matiyari darajatan Allah subhanahu wa taala emi hakat debbawa ehem wima miregami onna miremi wegandi ayat ko khulasa yaqi mi duniyege hayata alumin dahweti umenne Allah taala komme mi hakan ajale lewwi e ajale wadan wara kuru ajale kabbes tankol digu ajale kabbes wadan kitamme kuru ajale kam gawias e kuru ajale uge terega mi hang hewa amal kurefa horje kam gawana mena ga ajale kurenno ena digu umran elibuni enang elibuni digu umran e akhilah kitamme digu ajale kitamme digu umran libunas e digu umru heda kuri viyanuda kandatto heyo amale kurai faindi zuwan ko masdi rangalakanno medu umruge duwasta di rangalakanno den umrun duwaswegen annayru rangalakanno mihangula mannan ya fahum hayatuge imme fahudu wasta bes di rangalakanno ehem bima ekamu duniya golafi nodi hawarakan arusate gorakan har ko mihaga heyo amalen nekkam gawanama mi duniyage na digu umralli umuge beenu menni ehma kirtan Qur'an Allah taala mengawni yahudi ummid pure sat engha sahar duniyage tibelang ai komme miha ummid pure eko engha sahar e miha ga libuniyo misala duniyage onna engha sahar libunas Allah taala mengawni wama huwa bimuzahzihi minal adabi ay yu'ammar edigu umruga emi hondakan azabum minjuwane kamen no porwene edigu umru engha sahar dunya golo semi hon dani hamanarake ekibe duniya ga hayatan oi dahivati kamegge bodukam mi hayata me demi honge edun tang intiha goswawat ma abadus masai koren jeheni madamavis marwidane kandane nafsu hisab ko kumiyang ngi wallahu kirit Qur'an Allah hadurtan ayasan wa uzana sayhay ya ayyuhalladhina amanu taqullaha imam jamistakunne tibayun Allah habbir wa taqwa wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha adi komme nafsemme madamaitaka korifawati kon kamitto balafa wal tanzur adi balafa arai bawar rit ibarat wal tanzur adi balafa kame komme miya ko soda balah nafsum raja qur'an wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin madamaitaka iskore hodi kon kamitto madama timaga hayatun anna madama evedane marwadu was edu wahattaka den moti konkamitto mi hartima kurifoti komiyo nafsu hisab qur'an kommedu henni midayar nidu kurin nafsu hisab qur'an yengawani wal tanzuru nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha tibaim Allah biru wa tiware taqwa wariwashe innallaha khabirum bima ta'malun hama karun Allah subhanahu wa ta'ala tiyabamin kumure immeha kankam ballawa odikum wedden odikannawe den yangoni ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih e imam jami istama taqwa veriwon haggu gotu tiyabamin Allah habbiru wa taqwa veriwashe wala tamutunna illa wa antum muslimun adi muslimun kam gawa halugam nebahi Allah hak yaman terikang ada kurmati demitibe halugam menui marunwas wala tamutunna illa wa antum muslimun tiyabamin Allah hak yaman terikang ada kurabaya kam ga tibe halugam menui marunwas
faradu fasnamadu ko heyo amal kurmati marwandem bes demiti wati eba nambati e kanta du kon lahre heyo amal kurmati demiti be haruga me dunia waki wanje heni waki hisabakum alukan kurun du kon lafa akhirin handan nattala miya hutta kulliyaka lo maralin jihidan kulliyaka lo maralin jihidan bima akhirin edikin kurai bes kami du kon lumuti akhirin edikin kurai jihe bes kami du kon lumuti mi hayatan lum muhimmi akhir mi hayay muhimmun wa kan gani ekkita du ko famidani gendan je eccen no ngam gendanan do en do tantana mi fura gendar mi benu wa citan hifaya ngidani ko mi hayata wa kiwa mi ha genda eccen no fene enaga amal lena kitani e muhimmun amal muhimmati amal lekan dani ita do he bande bina kori ke bes ya dari khardo ko mihar me zamana ke gama bahatta me dan odi do ni bahara odi di boto bahara ya ci bahatta na gori huri ha muda ta bahatta me dan ifa gen gura huri ha ci bahatta me dan timaya fa akhiratan me dan hama namaz ko tima ko namaz ko tima den huri hen he amal ta timaya ki me dan den ne genda ne tim fila arun huri ga macam bala filata fennan pamugyo filata fennan yaun senang ora bakar itu ai mikum filata kita ai bune ti filata haki macam bala li amaro handang kudu filata haki macam bala kom faro maro handang kudu fiti santo jam bator filata haki ada hisab mereka nasihat kalau minimum Allah Subhanahu wa taala menagi kir ke Quran uga ibrahim wah ketengadu ha fila walata libigan nabaya hatam gala wa Allah Subhanahu wa taala dunia kami hayat awraun akhir awraun nabajuri hayat kam gala wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.